ngomsebenzi wakhe. Nami uyongipha njengokusebenza kwami makathi ngingasebenzi kahle noma nginenhliziyo ebukhuni iyosala inhliziyo yami iboshiwe. Ngithi ngoba ngikhuphuka ngiyekhelana ngisabopha inhliziyo khona umuntu engabuthathi. Ngingu-Alpha no-Omega. Inkosi kusise. Amen. Banazaletha ingcoleke inkonzo ngiyibuyisela kubanekozi bayo abayithi okuthiwa asibanike abafaneleyo ukuthi ke besho ukuthi ushembe ubenzeleni bazafike benzeni. Inkosi kusise lokuzwile. Amen. Ngiyababingelela abangcwele egameni lenkosi inkulu yethu esemhleni bamaNazaretha unyazi lwezulu. Bangcwele lokuqela bazawukhumbula abaningi ababekhona ngalolu suku. Lo umntwana owabhujiswa u3 minutes umshumayelo lapha ekhaya inkosana esebuya kwelizayo. Bengithi angizukusukuma kodwa lona owangithumile wangibuyisa lapha wangibuyisa emhlabeni. Uthi sukuma. Endlini la ngihlala khona bengingosabatha ngapha eFosforus. Kodwa inkosi ithi kuyihamba isanda naso. Ngase ngilalela izwi elangiboyisa ngoba lapha ekhaya ngilalela izwi. Akangazi noma uyalalela yini. Bangcwele ngumntwana okhulele kakhulu eZayona. Kangikwazi ukuhlabelela kwalapha ekhaya. Kodwa ngizonyusa abantwana bakaNkulunkulu. Lesi sihlabelelo ngizosihlabelela njengoba manje ngicela ukuthi bangihlabelise sona. Isihlabelelo engisithole ezweni elizayo sishashelele. Kangazi noma ngisihlabelela kahle yini sika 195. Ngiyalithanda
Ngiyabingelela futhi abayingcwele. Ngiyabonga ukuhlabelelisa abangcwele. Lewushuni lohlabelelayo nguthola uhlatshelela kanje ekwenzayo. Ngiyabonga nasemhlabeni uma kunjalo. Bantwana umuntu obesephethe kulomsebenzi uthe uyaye yaba inkonzo yabele eNhlasuthu. Ngokulalela izilala lapha ekhaya ngiyacela eNhlasuthu engimdibinayo ukuthi ingiphe leli thuba uba ngithule umhambo lwami lasezulwini. Kangazi noma bayangivumela yini. Amen. Kuthe ngosuku besunduzo semqalweni lebandla sizongena ngisafundela wasondela ngolesibili noma ngolesithathu kwathi ngesonto lakhona kangiyena umuntu ojwayele ukulala umuntu lethanda ukubuka i-TV kakhulu nokubuka amamuvi ngilala nje busuku impela kodwa ngalelo sonto lelo kuzongena isikhumbuzo semqalweni lebandla ngikhuluma into eyenzeke izolo kangcwele yakulo nyaka. Amen. Ngibongelela abantwana abangegqokile ingubo emhlophe abakhona namhlanje lapha ukuba bazozwa ukuthi njengoba sihlangane lapha sashiya imizi yethu seza lapha namhlanje sizodumisa ukubonakala khona sidumise umuntu esizodumisa namhlanje uyini. Amen. Basafika uthongo ngihlala ngedwa la ngihlala khona ngihlala eKingsway Khashi. Wasafika uthongo bunzima isikhathi sasihlala 7 ntambama. Ngase ngilala ndoda kungehluli uthongo. Lena ngikhuluma ngaphi ngoba naphupha yayibone usilapha lapho usukhona ngaleso sikhathi mina ngangaphuthi bangcwele. Amen. Wasengiyafika uthongo bunzima engingase ngibona ngase ngilala. Ngithaselele ngase ngibona umphefumulo wami uphuma esithunjini. Ngiyedwa la endlini. Ngathi ngasengiyasibuka umsamo sele ngathi ngiyasiphinda isidumbu sangabe sathindela ngathi ngiphinda izinto endlini la ngihlala khona izinto zangabe sathindela ngase ngiyabona ukuthi ngempela kamsaka. Ngingedwa la endlini. Ngase ngiphuma. Ngiphuma ngibuya la ihlala khona ingane zami. Ewavili. Ngaphuma ngomnyango, ngaphuma ngewindow, ngasangibona ukuthi ngempela ngisemhlabeni, ngaphuma ngewindow, ngatabapha eransa esimbiwa, ngishone eThemvini, ngedlule eThemvini, ngishone eGbili, ndahlala khona nina wengane zami esengashwana nayo. Sikhona bantwana. Amen. Sikhona eThemvini. Amen. Ngathi uNkulunkulu angaphindle lezobuso lokho ngikhuluma. Nasemphela ngihamba ngihambeleni ngiyabona ukuthi kangisanyethela ipasi yonke into engikhuluma baba kayisabambeki ngiyafika endlini lahlala khona izingane ngingena nepasela ngithole ninazo ulele nazo ngithi ngifuna ukuyithinta ukuthi ngiyibike ukuthi ngiseke emhlabeni kayihamba sela ngihlala khona ekhabetheni zothola amapholisa ami bese ngiphatha isidumbu sami zizisela Fred khona. Now,
Sikhona thempeli. Amen. Sikhona baba. Amen. Asengiyabona ukuthi ngabangona abantu abangizwa ngoba sobile emhlabeni ilathi noma izokhona emhlabeni ukushiya lapha emhlabeni esizweni ukhuluma khona. Mase ngithatha uhambo ngiyahamba. Kangazi la ngiyakhona ngiyahamba nje. Mase ngifika indawo lendawo ifana namangena lapha eJosi ngelale bathi seyisike khona lendawo injalo nathi ngena lapha eJosi lendawo ivalekile ithulile kunomlindo masango olindele ukuthi ungene kule ndawo isango linye lokungena khona. Inkethi lakhona ngawubona lapha lapho ngibona lisuka phansi. Nobona evalile khona sandle sokudla lesandle sokunene ngawubona lapha lapho ubona lapha kunomlindo masango lapho oyisithule ngendlela esimanga. Aware wamchita noma usitha. Ngithola khona bona usisi olindile ukungena lapho ngifike ngemva kwakho lesisi. Lesisi ufayile lezinde efika lapha eBulu ziyendlula futhi inwele zalo sisi. Ufaka isikete esinani phela sanje senyukini phela saphuza. Bathi ama-4 cm abazazi yoma. Ufakele iqathule ephakeme ngemuva ezingimisa ngophakame emuva. Akuthiwa ama-pencil heel. Uphethe esinani isikhwama losisi usibambe njengoba kanjena esandla sokunene umile ufulathela ubhekele ngifike ngemva wakhe. Ebeselemlindo masango usuyabuza athi bantu bami niyazi lapha la ninakho ukuthi senikuphi. Bese siyathi uyathula ngilindele siso kanje ngitholele. Kuthulele lesithi isikhathi. Bese ngiphendula mina igaka sasa. Athi bantu bami njengoba sinapha sensezulwini emhlabeni mina ngisekho senishonele nilindobana ngwathwa ngasashaya uvalo elingazele emhlabeni ngasengibhala nathi ukuthi ngempela kangisekho ba ngibonile mkhwethu nje msana. Wayesethile umlindi esengibiza ngesibongo athi ngine ngathi yebo wathi lendlela enzoyihamba ngale ntombazana uzomsiza ungaqalazi ubuke laba bantu ababekamemeza ngoba nawe wababuka kube sekuphelile. Mina abangane ngumntwana owabheka ndlu esiketi. Sikhona thempeli. Amen. Amantombazana angazi ngayo angazi amagama ahlukene. Uthi nomlindo amasango nalo yokubiza negama abazi ngayo kodwa uzomsiza nento yodwa ungababuki laba bantu. Ngalalela izwi kangazi ngime kanjani mina ngikhuluma ngeyami indlela bancane. Amen. Indlela yakho yaziwa wena kanti kangisabi futhi ukukhuluma ngehlazo noma yilona lengizela. Ngoba umuntu omthumile wathi ngibongisa lapha emhlabeni uthenta nami ithempeli nethempeli ozokukulo sobe sikhona thina sobe sikembethe nangempela ngithena ngifika lapha nangiqala ngihlabelela ubemile ungixoleleni bandla ebephamba abashayeli. Amen. Sokuphelele. Amen. uNkulunkulu angasinika amehlo asezulwini sibone ukuthi kunjani la siyakho. Ngiyacabanga ukuthi singakholwa sonke akekho into ngaba umhedi. Amen. Wayesedlula nesango nomlindo masango sasesengena. Sifika singena wayesevala lo muntu ngalesifo isango ikhala lethi godo litshengisa ukuthi lo muntu osemva soyavala. Kwamele kunento ekhulunywa unyazi singanaki ngoba thina sikholwa kakhulu ngoba namanazareta kanaki. Ngasinaki ukuthi inkosi nayikhuluma wasikholwa kakhulu sasingana noshaya. Abantu abalalela kakhulu unyazi abantu abangayifaki ingubo emhlabeni. Lithe unyazi ngeninyazi semsesukweni tathi bangwele unawo wethuna ulingana wena lendlela yasezulwini ilingana kanjalo yasesokweni ilungana wena mina
amen. Lapho basigela khona nalo sisi umgogo nazophala inkomo siyekhiphini ukulinga nona awukhona ukujika ukutala zokwenye indlela lo sisi akafa ngibone namanje nambuza akafa ngibone ngoba ungakhona ukujika ungibuke yimina engibonile khona ngibona ngemuva phakathi sekudala nje uhambo lwethu ngase ngithanda sona ngoba sengibonile ukuthi kangisekho emhlabeni ngathi shana ubaba wayehlala yedwa elindelana ngathi nomhlola ngelanga ngithola ubaba kudalamba sikadliwa amakhundwana sowonakala nami shana ufuna ngihambe ngaleyo ndlela eyahamba ubaba bayazi abakumele babekhona emhlabeni mhlawumbe kubamba elindelana ngasifaka isimemo sakhe inkosi babusisa babekhona ngathi shana nami ufuna ngihambe ngaleyo ndlela eyahamba ubaba ngamthola sawonakala hlala yedwa nami ufuna ngathandaza umncane umthandazo ngase ngihlabelele sihlabelele kancane ngiyahamba wekuqabathele Amen. Kaliko iphula siyakhona. Yathi mase khona nani masiphala amabhuku amnyama ukuthi soze ufale thaphelele kodwa nalo bhuku amnyama bangele kaliko lasiyakhona. Lasiyakhona imbuluko kuphela. Sikhona bangela. Amen. Wathi uNkulunkulu ngasipha amandla bangela sivunule. Kaliko ibhuku lasiyakhona. Sasa siphathe uhambo siyahamba lentombazane iyaphangisa iyavula yangibona imvula ephepho mina ngiyakwazi ukuhamba ngoba ngivulule ibandla nami Nazareth. Sasa sithola idebhisi esehlala abasisi sayafasa shona phansi saphinde sathola ekhuphukayo saphinde sakhuphuka nafika phezulu besiyiphilevele njengoba yiphilevele kunama amafoto ayathengiswa emhlanganweni anonanga amanazareth la mafoto anamakhosi ayiphakamile anedebhisi ngathi zingamafu ngathi ziningi ezishayo zithi kunjalo sinanonaba ngiyashebe Amen. sasa sahamba losisi lesikhathi semhlabeni ngalisamba 7 to 8 hours samba nalosisi safika kwenye indawo labantu abaningi endlela esimanga kodwa labantu abakhuluma bahleli impahla zabo sasababrown njengalamatansi sihleli kubo sasesendlulu ayekho khuluma somuntu mina landela losisi kulendlela esihamba kuyo ngakwazi ukujika kuyengxenye sikhona thempelini Amen. sahamba losisi saphinde sathola ezinye impepho ezihlayo saphinde sehla saphinde sathola ezinye ikhuphuka saphinde sakhuphuka nalosisi saphinde sahamba 4 to 5 hours ngesikhathi sasemhlabeni sasafika endaweni lendawo iwuthini junction bawazi-ke abadrayiva imoto edrayiva nawufika kuthini junction kuyayiba kuweke manje ukuthi wena ujikela ngakusiphi isandla esokudla noma sokunene kawukwazi ukwelelana kunebhodi ebhaliwe ufunda amagama amabili phezulu esandleni sokunene afunda amagama amabili phezulu esandleni sokudla ayamnandi-ke lamagama ebuhlungu bangela kodwa kangikwazi ukwakheka ngoba lo muntu ongithumile ulapha ubheke into zokhuluma yini kona kukona enguthole lapho bekade ngikhona kangikwazi ukukhuluma ngihloniphise ngoba ngifike ngakuthola la nangifunda esandleni sokudla phezulu ubhale ukuthi
esandleni somncele kubhala ukuthi abayefameni bajikelana abayethembezinhle bajikelana khuluma ngebanjalo ngicela banguthele kunjalo Amen. wayesejika losisi ethatha lendlela ebheka khona efameni ebheka ethembezinhle ngajika nami ngamlandela ngoba ngivele ngimlandela Square something. Amen. Sapule sahamba lo sisi sahamba 45 hours ngilandela lo sisi yasiyaphela nje debe sihambe sitele kaluphu lapha nesandle sonke sizoyidlula esandleni nalo sisi kunomama abagugile lapha phansi abamadola lo azangena phakathi emhlabathini uyabona ukuthi abantu kudala bagugana Kuyisililo kuphela bakhala abantu buhlungu kudala kakhulu unini labathwazela kuphela ngena phansi abantu abasakwazi ukukhuluma sekangumuzo kodwa muthi ngifuna ukukhuluma lo muntu sasesendlula sadlula sahamba 3 to 2 hours nawe sisi yasiyaphela endawo ebudu sathela igate lapho ngene gate kunomlindo wamasano nathola Square something. Amen. Square mama. Amen. Lapho unokhethi unomlindo masawo unedile unentasenane ngapha usisi baba ngalaza abancane tsena mashasha ngena noma bakosana amancane yadala ukhala njengalawa uhleli phansi lomfana esiweni uvulule nje umvulule kaniko ibhuku lasakho uphethe nani ubheke lomfana afika amelo sisi phakathi lengane nami ngimva kwalosisi sola mina ngisemva kwalosisi ephenye embize ngegama okuthiwa ngalibizi mina emhlabeni ngiyalola kakhulu embize ngegama besathi kulosisi abangekho kule ncwadi bangena akhomba kwelemisa besathi kulomuntu amasaka makavula ngene losisi Wewe abantu laba bengaphakathi endlini ungaphandle bekhuluma uma bevula umnyango kukhona ukuzwayo nabevala phela ungasezwa lutho nayevula lo muntu